Ba mentay sengi ngadan ban peteng biang ye gani jing hikai. Kaba aga jing shisha ngadang kwa bangan yai keren ni gani city Sheginong Ephesus ngadu besdang ngadu bekut tingenget pinum tat ngan petengi gani jing hikai. Namar ngadang sudap dang hagalanong ko baar. Timantay sengi ni pet biang na gani galanong ko balai. Ia city gejong wapsul Paul kabutho Sheginong Ephesus. Kadon ayu hagani galanong ko balai ka Bakhraw ayu kadon ka play penpau haunu brio ngalaban ong lada pipinlay jingmut finio iba ublay unkul khushishay gejing imjongfi tangini puli kindiat yagani ka lanong ngan puli shwa kato ligid khat bad ading katangan sa kren lanong ka balay Ephesus khat ka baning kong ka ongkumniya. Namargani ka daw ngaw Paul unang sa abandi u Khrist Jisu nagabanta jong figi gentle. Lada shisha vila yos ngaw shapang ka jing piniat jong kataga jingaya blay. Ya kabala ay hanga nagabanta jong fi. Badaga jing pinpaw ula pintip hangay kataga jing mayan. Kat kumba ngalatho menshua hakindiat ketian. Hakaba haba pipuli filaban snotho yagajing shimpang jonga hagajing mayanu Khrist. Yakaba hakiwegi pateng benriu msimla pentip au kun benriu kumbala penpau menta haki apostol lagi no itu pagi bukhut jauh hau mensim. Bagi gentle kilong kinong yo pateng bat ki parad khot nagatagamet. Bat kinong yo bentalem nagatagajingkular hau Khrist Jisu daga gospel. Ya kabala penlonginga unang peniat kat bakum gejing ai jung kita gejing ai blay. Ya kabala ai nga kat bakum gejing tray ke borjo. Hanga kenyo bakhamrit banyo barit tam nagiriu khut baro. La ai ni gejing ai ga banyalap agi gentle ya gejing kan Spah bamla tip shu ko jong Khrist. But ya ban pensko tu igi brio baro. Kay long kita gejing peniat jong kita gejing mayan. Ya kabala buri na bam jukut au blay bala tawi ki ike bra. Kenang banyo pentip mentah hagi jing sensyar hagi bor. Hagi jaka benang daga balang hagi jing start babun setap. Ya hagi jing start babun setap ke jong blay. Kat bakum ke jing temu bam jukut ya kabala temu au Khrist Jisu ubau trai jingi. Hau bangi dan ke jing shlur bat ke jing yowan hagi jing shanya daga jinget jongi hau. Nabakum tangga kerpat bapinam ngotulat namar kita ge jinjin jar jonga nam ta jong pigi balang ka buram jong piken fi igene ge shiti kalanang ka balai ngada sngotunat palat ye gene ge shiti lesila danga yo porngan ban pendep apo jong gene ki arpo praminit ngan sapoi shikata hari ngasngotunat palat ye gene ge shiti namar hagani gishiti wapsul Paul udah keren syai gani giktian tangan pulir khat beningkong namar kani daw nga upol kamat ukuran dala dele di uthoy ni gishiti wang nga upol unang sabendi u Khrist Jisu na kabenta jong pi ki gentle nagataga daw barabor ngan keren ni gani giktian bat nganget pinios ngo bangan ong bunsin ni gani. Bawa apostol ubau blay ula say kirpang shiki balang gentle lani shangi ki balang gi gentle ki bamde gi jiu. Uday uni ubriu jong blay u apostol Paul. Uni udah syai kedar baga ministry jauh lani gi jing shikri jauh lani gi jing khat gi jauh blay gi jing im jauh kadai bet shiki gentle. Usapin shitom ben urung apo bendiru day nakabentabu rai ga gospel shigi gentle nagataga daw usatho igani gishiti baruang unang sa bendi u Khrist Jisu nam ta job higi gentle siga baw thok no lada shisha fila yos no shapang ka jing pnia jongataga jing ai blay fitip kani giktian ka ba ka jing pnia jongga jing ai jong blay ya kabala ay hanga nagam ta jongfi kani giktian ka dega badan kam babinda shai
Kani kektian ke baong lada shisha filayos ngau syapang ke jing peniat jong ke taga jing ayai play. Kani kektian kamut abaong ke jing peniat kam day tang ke jing peniat. Lebih pulia aga translation Bible English ke bawah pulia mga kethoang ni kekeren kong lad shisha filayos ngau syapang ke taga dispensation of grace. Syapang kataga ya jong kataga jing ai ke jong play. Fi hang ni bisot ho bagadan ke dispensation. Kidan kia ha ke jing ya lenti ke jing baru play. Baru apostol Paul usngot ho baude apostle sigi gentle. But baude mau ubayo ya kataga jing ai no play kat kum kaya jong ke jing ai. Ya kabala aya nga nam ta jong fi uang kumta. Fi hang ni pinsis ngot ho. Ya ka jing crowd jong ka niga lenang. Ya ka jing mayan jong ka taga jing penpao ka bau blayu ayaw no briyaw. Bau niyo apostol Paul wong ngayo mga katkum ka taga ya jong ka jing ay ka jong play. Ba da ka jing penpao la pentip hanga ya ka jing mayan. Kat ko mga latho mensyua kendiat kiktian uladap tho sini jeneng. Ba unyo mau ba un pentip ya ka jing mayan. Ngakwa pa pinda yo bahay kita ya ka mystery. Haba ang ka jing mayan. Ngakwa pa pintip abapirong siya ka ya jong ka jing ayay. Ngala ban ong kumni. Nginum sngot hulut ka ay kaniga ya jong ka jing ayay. Haduk kat no ka kraw ka taga jing ka ya jong ka jing ayay. Lada ublay ukrempen pao hauni wa apostol Paul. Menta ka singingan nile ban pensyaya pi. Ba ublay wa sayo no briw ha ka ya jong ka jing ayay. Ba unyo ban yatho yangi yagi gentle. Syapang kata kajing mayan kepada nau Jesus Khrist. Fi balai wong kajing mayan. Wong ya kabahaba pi puli pilaban snoto ya kajing syapang jonga ha kajing mayan kajong Khrist. Nganda pensyai kata kai kata kajing mayan. Udah ong kumno ya kabahaki waipat ki pateng benriu kumat haki waipat ki ya ki pamensyua. Msim la pentip au khun benriu kumbala penpau menta haki apostle bagi no tul pagi bakhun jong u hau mensim kai kita gajing mayan ngakwa ngene pet ye kata ngene gisngi kai kita gajing kita ga dispensation la ni kita ya jong gajing ai but ye kata gajing ai ublay penpau ta gajing mayan ngoda na po jong gajing ai hapo jong Jesus Khrist kai kita gajing mayan ngakwa ngan peni fiba ya ngene gajing mayan msim la pentip haki ya ki ba mensyua hagi pateng bendri ki ba mensyua halai la penpau menta hagi apostle bari na itul pa ki bakhot da mensim bakhot hang ni pisus ngutho bahaga ya jong jing ai kadai ga ya snga ba kabahadin bo jisu la yap ga ding fnau la kiuna shibneng walam ya kadai ga ya jong jing ai but na walam mi gini ya jong jing ai kadai hadian baga Pentecost kayar sini percaya hadian jong ya jong jing ai ngambil benang hakapor bo jisu dan umensi makhol dan tangbat u Harai ndau jisu yap aga ding fna walam mi jing ai hangta umensi makhol yoban tray dai nang takdaw hakani ga dispensation of grace hakani ga ya jong jing ai ni yo ya ga jing pen pau lani ga jing tray ga jong umensi makhol what was the polang niya buong yaga jingpen pawi ga jingmayan jong Khrist wong msima pentip ika ki khon benriu gi bamensyua kumala penpaw menta gi apostle bi nang tulpa mano ba penpaw day mensima khoi hakano ga ya jong jing ai ni de ben so thul bahai gi ni ngan ai ka tengi gi gi jingkran menta gi swat la ga kran ga jo gi shi gi absa sunrai ngan ai ka teng ka Spah ka bala buri hau Khrist
ngan ai kum ta kerteng igani ke jingkran sngaba fi de pipet yang ne sngaba wong kume kani ke ya jong ke jing ai ke de ke ba mun sim jong play yo banwan kababut nang tao wong igani ikten wong ba lapan pa man ta ge apostol ba igno tur pa ge ba khot jong how mun sim dakay baki gentle sngaba ba baki gentle ba mangi manga mapi de pledge mo de ta bamangi ki gentle ngin long ki nang yo pateng ki parad khat na ga met but ki nang yo bentalam na ka jing kular how Khrist jisu da ka gospel na kwa finda snow buramyo blay na ka bentang ni jing pen pao ka ba ayaw no brio but da ka jing pen pao daw men sim khot ha ki brio jong play how ups the Paul kay kita ka jing pen pao ya kay kita ka jing mayan kita ka jing mayan kadai ha gani ga ya jong ka jing ay bo play pen pao daw men sim khot ba ki gentle mangi nin long gin ong yo pateng ki parad khot nakamet tengas ngotonat palat di ta kten ba mangi te ki patay ki ba la nyau ba ngi te ki bam khot la nyau ini bengite ki pam dan jingite I na ke jitang dan jingite I na ke jingkular ke job play ngite mangi ki nang way ki sosh nang ki pam dan jingite I na ke hima ke job play henry lingba dakani ke jingpen pau bo jisu ya ba ke ding pnabat la ya ke jing ai kawan but aga ya jo ke jing ai mun sim khod wan pen pau ka ki apostle ya ke ba ke gentle ki lang no yo pateng but ki parad khot na ka met awas ngotanan nganda pen shaifi mamanga mapi mentangi long kinong yo pateng but ki parad khot na ka met hangni pen sngot ho ye ka ta ji long ko wei jingi haga met jo Jesus Khrist ni baro ki gentle ngim dan jing mat ye iruam hare tang na mar bo Jesus Khrist wala me ki jing ai baru sayo of Paul ben pensyayang ida mensim khoi mamangini lang kinong yo pateng bat ki parad khat na kata kamet kendiat ngan keren ni kata balai phim sngot ho balada pila priang yo Jesus Khrist pila yo rong shiga jingai hapo joga jingai kadan kajing trai ke jo mensim khoi barabo mensim khoi pen pao open yang aba de pi mangilong ginong yo pateng ke jingkular ke jo play sngaba kabar bagi bangilang ki parad khat na kata kamet snosi banong nginget ke jingai nginget yo mensim khoi ngianget ke jing penem ngianget ke benang ngianget ke dujok ngianget ke Bible Henry hagaba pau hagaba shisha ngiklam na sngot ho bangilong ki parad khat nagata gamet ni dikhat yela de na gamet ni pia ya gamet kuno Jesus Khrist hagani ka pertei daga bangi sngo kerpang palat ni sngo bangi de na katuga niam na katuga balang bat ni sngo bangi dalala ka jang hado bamlong shu bani kren bani let bani wan bat ni sngo jingai bat ni sngo day na kwa agani ka parba pin sngo tho yagani ka jing shisha bangi de ki gentle kinong yo pateng bat ki parad khat na kata kamet kin mau ngi baro bra yo iga jing penem o apso Paul don gani ga jing yo I gani ga jing mayan jo Khrist fitip kani ga ga jing mayan na kwa pa pin sngot ho igani hapo jang gani ga jing ai pinyo iga don ga jing mayan fitip ga jing mayan ni ga jing sngot ho ya gani ga met jo Khrist to tongan kli fi hangno pin sngot ho ya ga met jo Khrist lada dan u apostol Paul hakanugur kom tharai mangi nginla bantip bangi ki banget hakani ka pertengi pelongi ka met jo Khrist
Hatap aingo yu blay, bau blay la sayo no brio. Bau la pentip o uwi gini jing mayan. Bau la bal penshaingi bahabangi dana gini ya juga jingai. Ngiyo pediangi mensima koin. Ngiyo lang kinong yo peteng. Ngilang kinong mo kita gi parad khat nagamet. Baruang kuno bat kinong yo bentalem naga jingkular hau Khrist Jisu daga gospel. Kadai ke iki ke Bakhraw ke iki ke sngotanat. Kadai ke iki ke bamayan bamangapan mapi. Ngilong kita kinong yo peteng bat ki parad khat nagamet. Bat kinong yo bentalem naga jingkular. Fi ke iki taga jingkular ngaladep kren shikmat. Baga jingkular ke bau blay kular kadai ke jingkular hau Abraham. Kadai ke jutang ke bau blay wete baru Abraham. Lafi kren ke jingkular pia bana sngoto ke iki jingkular ke badai ke Jew, bat ke iki jingkular ke badai ngi ke gentle. Bat fi kwa nga kwa bapini to ru naga Bible ba habau blay upenlongi bagi long kinong yo benta. Lani kita kinong yo benta lem naga ke jingkular. Ngi yo benta balay namar bangila don hau Jesus Christ habangi nget ye ke gospel. Bandau batayi gani ke jingmayan. Sengap buong gani ketien. Hakikat banyau. Ya kabala pelong nga unang peniyay. Kat bakum ke jing ay jang ke jing ay blay. Ya kabala ay nga kat bakum ke jing tray ke borjo. Hangaken ubakhamrit bar ubarit tam lagi riu khoit baro. Ya gani ke jing ay. La ay ya gani ke jing ay. Ya ka banyalap agi gentle. Ya ka jing kendray Spah. Bamla tipsu kujo Khrist. Nga das ngo buramba ya gani ketien. Ya ka bala pelong ya apostol Paul unang peniyay. Kat bakum kita ke jing ay jang ke jing ay blay ya ka bala ay hu. Kat bakum kita ke jing tray ke borjo. Fi da fi pudi gani ketien uang si ong ini ketien uang. Hakani ken hangaken ubakhamrit bania ki barit tam na giri khoi baro. La ay gani ke jing ay. Udinu brio pa pelong ini bagin skotho ya ke jing ay jang ke jing ay. Fi nu brio skotho bahaba ulek si gentle. Udan kene kejing sempang ba uyo ya kene kejing ai jong kejing ai jong blay but ya kata kejing ma ya kaban ya kata ban ya kata kejing ai jong kejing ai ya kaban ya lap hagi gentle ya kejing kendrai Spah bamla tip show kejong Khrist nakata kadaw nga sa ong ipibangan ay kata ni kejing kren ke Spah mo ke Spah bala puri hau Khrist kani ke ketien fi kadai ke ba chiliu ke ba snotanan ke ba long shisha ke treasure ke jingan show mo ke jingan show ke Bakhraw palat pet uang ni uang ini ke ketien ba ya kaban pensno tu ke brio baro ke ilong ke jing penian mo jong ke jing mayan ya ka bala puri na bam jukut au blay bala tawi ke bro ya ka ni ke jing ai ya ka ni ke jing mayan jong ni ke met jong try ya ka ni ke jing penlang ke gentle begini yo ke jing penim ba begini yo rung ke ban shim bagi long maki ki nong yo peteng ki nong yo bentana ke jing kular ki parad khat ke met ya ka ni ngani tu ipi u blay nadu mendai ula buri ka macam dalam sengotho ini wat ki jiwa nak mendang sengi ki kelam sengotho ini ke jing mayan baruang kenang banyo pentim menta sengapa mo ini kenang banyo pentim menta hagi jing sensar bat hagi bor hagi jaga beneng daga balang ya ke jing start ke babon setap ke jong blay kat bakum ke jing temu bam jukut ya ke bola temu hau Khrist Jisu ubau try jengi kani ru ke dai ke bangakwa nganda kenani fi hagani ke por ngapa kenang banyo pentip menta haki jing sensar hagi bor hagi jaga beneng hangta fi sesungot ho bagadan segani ke jing mayan kabalapan pawa sulpal bamanga bat mapi ki gentle habagi syami ke jing penim ke belambau Jesus Christ
Ngidan hagada ka balang ka bakan jaman sem. Kabalong ki banget asitulub ka pertai. But dakani ka balang ka bakan jaman sem. Bau blay ulap peni sngaba ban pentip shagi jingsen shar shagi boar shagi jagabneng pitu puni ka modiyo kamot kadai ka balang ka bamot ka met jong try ki banget situlub ka pertai. Ki basngot ho ila dia baki la penyadat ila dia bat ka met jong try. Baki don bor sngaba baki don bor mentaban keren ni ka jingsen shar. Ban keren ni ki bor ki bagi jagab nang amat kadai daga ni ka balang ka balang ka met jong try baka don bor ban pen prai ki ni ki kut jong ka jingdom ki badon ha ki ni ki jagab nang ki ba penwet ya ka pertai kat ni kadai daga balang naga taga dafi ngim don bor mentan amal bangi shimbet iwei balang iwei kerteng balang ban ni persang ban le i ya ka ni ka pertai di tu iwei balang nginum don bor la ngim sngot ho bangi dong ki khat ki parad khat naga met baru soal ni ban pentip menta hagi jingsen shar bar hagi bor hagi jaka beneng da ka balang ia ka jingstan ka babon sertap ka play hangni venio hangni nga kwa babin sngot ho da ngap ai ka ni namar nga da kerpat babin sngot ho yo dan na pedeng jong fi ki balamat e jing penem ki bala yo pedang yo men sima khot ki bala kala ka bomot ki badan ka jing ai now play ka ban karani tin ka jong play pet ba yo pimut ba pila ban le e ban pentip shigi jing sin shar shigi bor ha ki jakap nang pet yo pi perkhat babila ban le ma pi shimet arngot lai ngot em kani gari ke jing bo bet jong play lemba ka jing pen pau ko jong wa support bo play na bo ba de daka balang ban encounter ban ni le persha ban pentip ma ba ong pentip ko mat ban pen benai ke gospel jong jing ai persha i bo jong jing dum ban yang man duai ban le persha ya ka kut jeng jingdum fitip dai daga balang bat dai daga balang ka balang ki bangai chitulop ki ban pentip ya ka jing start ka babon sertap ka joplay ya ka jing start ka babon sertap ka joplay kan bakum ka jing tumu bam jukot di ka bala tumu au Khrist Jisu ubaw trajani ngan pen kot igani hangne skap hangan pen i fi gane fi lala fi puli igani wang dai daga balang ban pentip iga daga jingstan ka babon sertap ka joplay fi ublay la say iga brio ki badan ka jing ai no play ki basnot khu igini ki jing leo but they lingba chonki bawla say bawla boy ki aga met ka balang ka bagan jaman sem ban pentip ye kata ka jing mo ye kata ka jing ye kata ka jing start ka babon setap ka jong play day lingba chongi day lingba chong fi Mungkin pentip siya nga pertay ka jing start ka babon sertap ka jong play. Nga Diyos nga buram kita. Baw play u ibit pan pinpaw ko mangi siya kari gibarit ka jong. Iya kata ka jing mayan jong ka gospel ka jong Diyos Khrist. But bagi gentle kini lang ginang iyo pateng. But nga disngot nat iya kini kaktiyan ka baong. Kat bakum ka jing tumu bam jukot iya ga bola tumu au Khrist Jisu baw trajani. Fi gani ka katiyan gamat ublay ula pelan lepan na bam jukot. Bahkan sa poy ka sengi haga ba unwan ra.
ia ka jing penem shigi gentle but bon sa penyadat iki ia ka met ka jo bagi selong ginong yo peteng ia ka taga jing kular babakin sekalalong maki ki parad khat na met bagi selalong maki kita kiriu khot ki bo play penyadat ia ka met ki ban pen pau ia ka jing start ka bo pun stop ka jo play shagani ka perthai tuai ia ka por bo play un IP ia ka taga jing ai Bapinyo iba, pindan ke jing slur, bapinyo wan da ke jing shaniat da ke jing et. Bapinyo msngotolat, nama ke jing jinjar, ki bapinyo ha ke jing im ke jong, ki waipat. Tho wap supali ke ni, Quran shik tu ki banget, itu pawang bapinyo myo ke jinjar, ka mga ikendu mga, bayo pitalat. Nagata ka daw man taga sngi ngayang niya. Nakarpat ifi bapin puli bahay gini ka siti si ginong Ephesus namar kani ka siti gitan kamaduk kata hagaching shem jonga ngayo iba kani ka lanang ka balay nadug dukhat ka ba ningkong dukhat ka ba khatlay kadai ka dukhat lani ki jing tho ki ba laban au no dan kam bau mensim jong play un play ia kata jing champang namala da play kata jing champang ngimla setia ia kaban kot shigata jing mut ka bau su pol tho pimla ban mudur bau play ulat mulupa ngadu pam jukut ngai kata ngam jula ban perkhat adu matagsni ia kata ke jing yo i jinga i ke jong play ia kata ke jing peniat ke jong play ia kata ke jing ia thu lupa ke bo play la bu agi prophet ia kita baru khot ke bo play un sale i aingo yo play bo la dep tamul pam dan ke besija kamlong malong mentang ni ke perteba sulit lap ya ke to nang tade selap sekawai selap i ke wai ke bakim jutip u play mlong ta play uladap yo ilupa bakan sami ke ya jong ke ai ngin sapoi shi ke ya ke jong ke balang ngin sapoi shi ke ya ke jong men sim khoi mat mentangi dana ke ni ke ya jong ke ai ni dana ke ya jong ke jing trai ke jong men sim khoi ni dana ke ya jong ke balang ke met jong trai situlop ke perthai play un pen pau ni ke buram hagini ke sngi mat ke brio ki bas ngot ho ban penyadat elade bat ke met ke jotrai ki bam yang marway ki bam yat marway ki bam le start marway hari ki betre ya ga ban yang lang ban fit in ni ke jingkhat ke jong play bat ki tu ki balang ki badan ha ki chaka ki khamtam ki tu ki bayo mat ki chimpen bat ki chimpen sle now man sim ko sipor ngan pen e fi ne sab angin se beteng ia khat ke bakhat sao jong lang balai wangum ne namagani tinga pandame la ki khosio haukpa nau tau bala jaga tengi ki korbaro habneng badaga khandau mudur nangilech shabneng ublay un sejar kerteng ingi dakawai pat ka kerteng teng ishet perkhat begin de lech shabneng in le sebat ka birth certificate ne lekin shell tribe certificate ne right certificate school ne bayo tip kerteng marbala bon de million de billion ne try ublay un pendam iki kerteng gi bengi dana ni ke perthai barun bo de ke pa kerteng hapneng ni dan de ki be ki kur hang te hapneng ma now tau bala che kerteng ki kur baro hapneng mar ka khandau ona ya piget ba kumuta ka jingga Spah ka puram chao ban pen khwanye pi daga bor umung sim jao au brio ba shapo fi ka ni ga jing tha ngasaw fi bangam kwa bangan kerani kam ta singi si peteng biang rek tang khndiat ngan shupni na mangadan stang shiminet ai bawa supol ngada pendam lagi khosio haukpa
Bon le yu bon ai ngi ke ni ke jingri Spah ka buram. An pen klan ngi kat ko mo priyo bapo. Fi ka ni ke de ke jing sngot ho i ke jing mayan ka jong Khrist. Mengila ia ka ban sngot ho ia ka ta ke jing shisha jong ke jing long mensim ke bangidan how Jesus Khrist. Baba ngi Samuel Jisu. Un ai ngi kat bakung ke jing ke Spah ka buram jo. Un pen klan ngi bat ka bor daw mensim jo. Kat ko mo priyo bapo. Fi kini ki dikhat ki de ban irap fi ba pinum sngot ho bakla panong ba mangingi ben hukum lan mangingi bat hukum lan panong ba mangingi le persya hukum mali sngot ho bakla kadai kini ki jing tho jong asul pal ki bi irap yang abangan syai ka jing dai bat kini ki jing syakri tinggal dengai bau blai un kur khui fi leng ba ni ki jing kai ngini tuai ko try ngadap de jing sngogo iga bang keren men de sngi kini ki mensim ki bakora ki besngap kini o ching pen pao ikaktian ke jame kerteng ke jong chisu tuai amen amen ko bless you bon play on kur khuifi